Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Jotono Hamsa Piwan Kral Blog. Kaham le tong ba yang mo kaham no? Kaham no? Kudong la. Usgang mo basi ba? Ma bola mando forum lang pura bor kay family ta nge horo pai mi aku do yang bo jing nge pai nge horo pai mi aku nge pai mi aku soni bar ne family yang ta nge soni bar ko ma pai mi ke ambo ta ko pigi se jala lang bor kay Oh my god! Wow! Sige, sa sakit ako ngayon. Wait. Come cooking. Tama. Cooking. Mati, siya mo lagi. Sabon mo. Ay kita sabon ta. रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना Mau itu ya. Di tanah buaya tuh nyapa cepat. Perut di kubu tangta. क्या बोला तूने Perut di kubu tangta. 마이크 에코 뭐 소리 에코 마이크 손잡게 나이 버렇게 버리 탕웨이 나이 뭐 쇼시네 거기 세피 작다 때문에 거기 갖고 있었다 그죠 사달라 ang phungai se sirino mai bonan bangi thanga tamne gyan mai te gi sapaya tong mano pai de kai phinyang ni thangbani hingke ang no phunong nai ang tini mai pormani ang yak le doi man nai di ang to yak doi maya ko tam nge kata ya gol dong na oi bor mani ya gol kolok buri nyong no phunong na hanai blok khai mani si blok khai balok khatam nge blok bu khai jong no do abase edit khai nai ton male ani bu sa phun nai ni chanung ke phun phunu gire male bobu tike bu direct khai ro ba ge do ro ha wi sai malia Mungkin naik tongdi iko chini kito yang kito pata complete yang pebe saku tha foto rok khala basu kin tuitori jong khanai manai na rong logo man kana buske tuitor ke ang him pro video ma ke tam ning ke ayang go para chikonda ba try to sare respect sarang dewa mai bono phai pro camera tuija khanai to fan chi boro bo dosane ang tep ke yang phono giru tam ning kan ke chini ali bara rong no pro na hin phono wani Gang yang keto bari peka tam ning kita bornan jakau thang sine nyong nai tongdi ang tabu borman keto thang tongo mo keto kota thaine bori sibeka takte kota thaisa bu jong mane yagodo ode bori kalang hadong ke basi bai bol rai kha ta gang kete ode bormani te kisha kalang thaga tam ning ke sare ko pai meya puri ko nai tino ke tini pai ri ka Nai dino rok ang mai bor mani ang botike mai bor ani bagai cameraman rok bu asaya khona tam ning camera rom nai kare ni bagai ang ani juta sakau si pere ma kalang siwo to phan chi ka be ka dia jabra rok mong si ka siwo
tamni hingke hawo sik berajak bela jota to tolang ang hake phano nong yang na nai tongo tamni hingke no kam kere nong no no gyanai o kepe satong market tungya da ali baksa tibroi thamai kaham ang je ani sukti norong no phurunga ni chai togui tongo hingke paya sak jora te kurungui tongni ba phungai kino satong thungui tangya de batak to ang leng phan chi len la tam ning ke o kisa jaga no te kisan bagai bori kalang bai ne hine leng phano leng ya he kya su ke doi tongo yak to doi me to phano ang ani je ang tui bori tongo nai di no. A few moments later. Guys, rok ta bukan di poni mai chana nai tongo phungo nong no phuno malia satong kutuma ang kheto thang phakeno kalaima thoka tamni ga teni belai marke satong mutung kha angge mai paina bagi thangmani nalangan mai khalayo bok tag no gin man khana lai phang bai alu mosteng baja moketo belai thoko tamni ga kya ma no khai sharota moketo thokom khiro angge angke kom kir mani no bangi thangka ge tarpor mono song bai mai mane horni no abno sakata mai kasang ke chera hinga ke to bin ma to sunor berai tongo ke nai tong bi mai sale kana no kotana What I bought Pero que pura sato ngayon mo no kamar ke somka bahading ke wate kayong kwayo ke yang kwalan puro ke wate he kota Oti phaya nai tunggu ke nai gana ko nong no phunu ke jaman wati phaya sekang sas bukriya ni sas kisa mar lagi nai sas robai mar lagi The next day. everyone kita di kolong tempat nanti ini aku blog pari malia wati phaya di kata angkan ke ini phungo tu cuma nunggu apa nong bukan ngotam ni bagi angkan ke blog ni bagi sanang letam ro ke aku kepe blog tiklay mali atang kampai le amang bukan ke tesi cara nanya kriang nongkrong ke paca pakai ke bukro video kayak ke aku nulis semua main kakak ini bukan lebih tuang lagi anggap tuh ada seperti fitnah blog ane mai borman satu man jadi aku bangin domo itu kan ke kita cari gua bikin aja nih dong kondisi ini kemarin teman ini ke naik dong itu tuh mana lainnya next logo sebenarnya nang senen blog tam nih ke angkat semua kalau kan jadi
mana blog upload kajian balok nanti pernah neng ngomong sama manuk saya pasu ini malah ini next blog itu naik di jadi nono di perkaham